Te tai kaura me tōna rerehua. Te whakataitai haka o te whenua moi moi a 2026 e papaka taia te Māori te whakahonohono ki tō rātou. Ahurea, tō rātou tuaikiritanga. The majority of our kaihaka, very green in the space. Majority have Australian passports for starters. So, for the ones that are fortunate like ourselves to grow up back home, it's not the same here for some of our kaihaka here. So anything that they've learnt or been taught has basically been given from us, from the teachings that we've been fortunate enough to be taught in our upbringing. We're now here giving to the next generation of te whenua moi moi a. Ko ngā kapa no te uru. Poi piripiri, wikitoria. Poi hākina. Tēnei wāhi o piripane me te tai kaura. Te wāhi muia i te Māori. I found my connection back to home, and I don't think I could just not do it anymore. I find it hard to even stay away from these fellas for 5 minutes sometimes, and then let alone just not. So that's what keeps bringing me back. I wainga i ngā kaihaka i tū ki te papatū waiwai o te tai kaura, ko te mātāmua o te mema paremata o mua o tāmaki makaurau o te Pāti Māori, ko Takutai Kemp. Miss your mum, bro? Every day, bro. Being a mummy's boy, that was a really tough one for me. And especially being here, that was, really hard. Especially because I couldn't do anything. And, but yeah, I miss her every day. Ko te hau tawhiti tōna kapa, he kapa whakapiki wairua, whakapakari ahurea, mō te iwi Māori e noho ana ki tēnei papa. I guess I didn't realise how many of our whānau in our ropu had never gone home, had never stepped foot on our whenua. And then, I guess growing up as a tamariki nohi, that was our playground. The marae, so to hear that none of them had, a few of them had never gone there, it was quite an eye-opener. In a way that all they know is Australia. That's all they know is that they're born here in the white westernised world, and we provide a vicinity where they can come and just be authentically themselves on the weekend without having to get judged. And sometimes we have to create our environment. So things like matariki, waitangi, we create things ourselves. Even when the kingitanga, te matanga o tūheitia. I noho pū mātou ki roto i a mātou anō, and we grieved our own way and explained to the kapa what had happened. Yeah, so those sorts of things, knowing that kare rato i te tino mōhio ki ngā āhuatanga o te kingitanga. So we also had to try and gather some kōrero to try and explain a lot of those sorts of things as well. Kāti e tangi hotu ana te motu i te rironga o te mānga i tō rangapū o te Pāti Māori o Takutai Natasha Kemp. E rima te kautau te pakeke o Takutai i tōna matenga. Ko te pauri nui, ko te pauri roa i piripane, ai te wā o te mate, tēnei tū. He tū wairua te mahi.
These past few days, I've only just realised the magnitude of how many hearts she's actually touched. It's, I guess, to tick off a box of the grieving stage for me, because it's been hard for me to kind of be at practice, let alone stay focused in practice, knowing that I've got a pretty big job to do. So I think after, would be to just get my job done, and the last step will be for her unveiling for me. But knowing that I'm one step ahead, I can finally get some peace and a bit more comfort in my life. So yeah, that's pretty much for me. Ko tai ki te rā whakataitai, I heke ngā wera o te rōpū, I heke ngā roimata a te Manea mō Takutai te take. Ko ai ka hua, ko ai ka tohu. Second place, te Kapa Haka o te hau Tawhiti. Karanga mai rā, te matatini, 2,200 mawhiti. I eke pai, e mihi nui ana ki ngā kapa katoa I tātai mai, no Tawhiti, no tata, ki te tautoko I te kaupapa, nui whakaharahara. Ai. Hea te kaupapa I tauia mai? Ko Auntie Takutai Tashi tēnei tau, ana ko ia pēr te take I tutuki pai ai mātou I tā mātou I hia te ai.